e ka battingol maɓɓe ɓaawo nulaaɗon sallllahu alayhi wa sallam. ɓe annabaɓe ɓe heeɓi sahabaɓe ɓe heeɓi hawariyin, kono ɓen no wawano battinde ɓaawo ɓen annabaɓe ɗon woko sahabaɓe nulaaɗo ɓen sallallah alih w sallam battinde kon ɓaawo nulaaɗo. ɗum kadi haray ko ɓural e teddugal ngal Allah subahanahu wa taala waɗani nulaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam. aray ko ɗiɗo moƴƴereji tawtidiri ko ɗum waɗi siɗa yewtude fi ɓe sahabaɓe ɗon. kadi e wino ko suwar min hayati sahaba, photo ji e nder gurdam sahabaɓe. mana o sahabajo ade ɗo ɗen hande ƴettenmo photo, iɗa andi noon ko goɗɗo ƴettata photo kon e nder gurdam makko ɗan haray koko no raɓɓiɗi photo ji ɗin kadi no hakkidi. kono ɗi photo ji ɗo tuma kala goɗɗo ƴetti photo koko o manitora ko yiita ina ñande ƴettenno o photo ma ñande honde kaari waɗno wan daari ko honde kaari waɗno haray mo weltori o photo mo ƴetti ɗo. ko ɗum waɗi fi sahabaɓen sino yewtede ɗo wona gurdam maɓɓe ɗan fo wonɗe yewtude ɗo tarika maɓɓe on fo en suɓu ko seeɗa e nder gurdam maɓɓe ɗan wayi wasi ko photo ƴettuɗen on photo ɗo waɗɗen diga deftere ɗo. a tiway mo ɓe maɓɓe no battini ɗo o photo ɗon ko lutteteɗo manditeɗe. haɗa o sahabajo wonɗe yewtude ɗo ko aboul as ibne rabi. aboul as ibne rabi oɗo ko sahabajo nulaɗo sallllahu alih w sallam e télé makka en ɗan kadi no woodi gaɓe honno yiitiɗi télé makka sabuji kadi no woodi gaɓe yiitiɗi. nuraɗo sallallah alih sallam no maake fi makko konngol haddathani aboul asi fa sadaqani wa waadani fa wafali. fi honɗo o nuraɗo maakingol konngol aroye ɓe wi aboul asi o yewtilan yewtere o gongi e mayre, mana o ɗaynali o waɗi nde goonga, o fodilan fodore o hunni, o yewtilan yewtore o waɗi nde goonga, o fodilan fodore o hunni. o ko aboul asi adon fof andi inde makko, ko ɗum wona noddirede, wona aboubacry siddiq. no fanɗi ɗo jama on anduɓe ko honno aboubacry siddiq wiyete. ɓuy sikke ko aboubacry siddiq o wiyete kono wona ɗum wonno inde makko nen tigga, na ɗum noon o femba ko abdoullah. wona oɗo kadi aboul asi ɗo fof ko aboul asi andi mo, kono inde makko nen no inne ko laqit o wiyete. laqit woɓɓe inni wona kanko wiyete laqit, ko babe makko wiyete laqit. almuhim ko ɗum ɗo o andira. si aboul as bnu rabii kana aboul as bnu rabii al abshami ko tokkinirgol konnguɗi ɗiɗi, kuntaɗa seeɗa hawtidira waɗa haala kan. ko abdou shams jeeyaɗo e abdou shams ɓenna ko abshami, jeeyaɗo abdou dar ɓennamo abdari. wono wiyeten noon joni si goɗɗo wi hawqala, yani la hawla wala quwwata illa billah, ma basmala, ma ko nande sifaɗi fiiji ko taƴugol haala kan jonnamo goɗɗum ngo. donc abshami ko abdou shams. hadi ɓe innayi goɗɗo abdou shams, abdou manaf, abdoul muttalib. o ko min bani abdou shams jeeyaɓe e nder Quraysh. hadi ko sagata timmuɗo ko sagata laako. bahiya rawnaqi, yani jalbuɗo. ra'i al mujtala, yani fotuɗo ndaarugol. sa ndaarimo a tawa no foti.
basatat alayhi ni'matu dhilalaha wo nemaji ɗin addi ɗoodi mum ndin ha buumi mo mana nema on weƴƴitanimo ɗoodi mum ndin nema on weƴƴitanimo ɗoodi mum ndin mana ko balaga wona yewtede ko holligol wondemo hari allah no arsike mo nema yaajuɗo wa jallalahu lhasabu bi ridaihi teddinirimo kadi dambe ɗen wanare mayre on yani mana dambe ɗen no mari wanare nde dambe ɗen ƴetti wanare mum nde wanimo andi ɗum ɗon kadi ko toujours ko kinayat wona wolede فغدا مثلا للفروسية العربية بكل ما فيها من خصائل الأنفة والكبرياء سإنما فروسية هذه يمب فيرب إنتبه فارس هذه نون فارس نجوجي جيكو wow ɓe noon ɓe fof ɓe inna ko sahibu furusiya ko honɗum wonno furusiya ko neɗɗo hownitaniɗo piiji jaasuɗi himo hownitani waɗgol piiji jaasuɗi kala ko innete ɗum ɗo no jaasini o waɗata himo gorɗi himo suusi himo waawi gere himo mari ɗengal no hersinanimo si on dogimo o ara o soppamo ka ɓaawo ma tufamo ko ɓaawo yani honno o tufirta goɗɗo ɓaawo inne si a waawi goɗɗo ha o jonnima ɓaawo makko ngon haare on ɗon koye a tertumo ko jaasuɗo tun yani tufata goɗɗo ka ɓaawo donc haare ɗum ɗon kamɓe ɓe nefini ɗum ɗon si goɗɗo dogima o naya jokkuma hande kadi ko accutumo kadi neɗɗo mo yiiɗa wo tentini ko ɗon koya honno danko mo koya teddi mo koya wernumo si a torama wona ronko okkude hayso koko sakki marɗa konko gotum pete marɗa ko a ƴettugo jonna no hersini ka on tigui tore o ronka okkude ko ɗum woni furusiya kamɓe moko bayagal joni noon o moko bayagal ɗo hiɗo jogui ko innete anafa howni tanagol piiji jaasuɗi ɓe innay almanaya waladdanaya kono woni ɗum ɓe innay yo aaden maayu kono wato o jaɓu hersa suusugol wareede no ɓuri jaɓugol hersa si hewti ka hersata wakkilo ɓe ware kono wata jaɓu hersineede yaade ko sifa ɗin piiji ɓe jogino wa makhayilil muru'ati wal wafa hari kadi mo jogii maandeji mokko bayagal e hunnugol ahadi wa ma'athiri li'tizazi bi turathi al-aba'i wal ajdad himo yi'a e makko kadi e mantorgol ko tawri mawɓe mum baabiraɓe mum e soriraɓe mum wa qad waritha abul asi hubba tijarati an quraishin sahibati rihlatayn rihlat ash-shita'i wa rihlat as-sayf ɗo o finu o tawi geygu si innama kaari roni baba mum aɗen mana o ƴetti jikku baba makko hayso ɓe mayali oɗo roni baba mum yiɗugol laamu ma o roni baba makko ɗaɓɓere gandal ma o roni baba makko o memmingol guere ma o yiɗi baba makko okkugol ɓe sifa ɗin piiji haɗa baba makko no wuuri ɓenna o roniɓe ronaɓe mana o ƴetti jikku maɓɓe o abul asi ɗo o immodu e yiɗugol julayagal ko o tawri kon qouraish ko qouraish jeynoɗi ono seteyagalji ɗiɗi e rihlata chita'i o sayfe on ko surata qouraish chita enen ga kamɓe yimɓe makko min ko hakkude ɓe wonno yamano no ley ka sud cham no dow ka nord joni noon nord on kañum ɓuuɓay e nder lebbi hitande neige jippo si ɗin ɗon lebbi feƴƴi yaasi onno iwa ko ɓuuɓi kon wula ko hawri hara nguley ndin tampinta wono leyɗe cham ɗe fof jordanie syrie liban palestine ko ɗeɗo innete cham joni noon kamɓe toon ceeɗu ko fuɗɗoto tigi tigi ko mois de avril
fin avril on ceeɗu mum yahay ɗon ha e septembre fayda ɗin saa ɗon haare no wuli kono ngulendi no hawri ko on saa ɗon makka yankoɓen iwayno makka ɓe yaha cham amma saa jangol on ko yaman ɓe yarano jangol yaman ngol nanda e jangol ngol cham ko jangol yorgol ngol mara ndiyam fayda kono haray ngol hakkindi andi ga neige o jippotoɗo aray ha degré on ara 0 mi mana sa acciɗo ndiyam ka yaasi ɗo aray tawaɗa fendike ko ɗum innete 0 joƴƴina ko mbini hon ɗo ka yaasi ɗo ni ka yaasi neɓo seeɗa ara tawa ko wonti glace hara sa ɗumanniki ko sintata e fus wonti glace ndiyam ɗan si hewti ɗo 0 ɗan fendoto joni noon chambre to ara ha 0 ara honno wiyetela moyen 1 moyen 2 moyen ha 5 toon ɓe yahata toon on saaha ɗon par ce que kamɓe ka leydi maɓɓe ndi no wuuli ɓe wawata yaade ka ɓuuɓi toon on saaha ɗon ha on degré ɗon ko ɗum waɗi ɓe yaha feeno ka ngulendi ndi woni ka maɓɓe ɗon hara no ɓaɗodiri e ngulendi maɓɓe ndi sengule ngulendi ka maɓɓe donc si ɓe yeehi ndungu onno wiyetela yaman tawa hara toon no ɓuuɓi no ɓuri ɓuuɓal ngol ka maɓɓe seeɗa kono lordataɓe donc ko ɗum ɗon allah ko noɓe ɗen haqqille ɗon rihlata chita e wo sayf donc so ɓe yeehi cham sa i dabbune ko on tuma haɗay ko dabbune si innama dabbune ko on tuma piiji ɗin fof ɓendi ko honno wiyantelan ko aawa kon e ko tuta kon e ko ɗumanna ko fof haɗay no ɓendi no honno tenen no soñitede ɓe tawa furwi no soñitede gawri no soñitede ñameteji ɗin fof no soñitede ɓe sooda ɓe adda makka si ɓe yahno tumɓere ndungu feere neige o jippoto a yiya e leggal hay kako ngutum ala e maggal sikke ko yongal ono yi ono leyɗe Europe sa kaaki ɗin fof saama e tumɓere ndungu leya yoggal ngal dari ni kakol hay gotol ala e maggal si wonoyi ha dabbude nen hewti e mois de mars on il hande kadi on tuma ko on tuma ɓennata printemps hay yaasi ono laaɓa leɗɗe ɗen fiina on tuma noon ɗe ɓendoya telema mois de juin alay ko ɗum ɗo komi yewtiri tum fi kon andu ko fi honɗum ɓe suɓani yahugol cham ka sayf e yahugol yaman ka chita fa kanat rakaibuhu la tafta'u dhahibatan ayibatan bayna makkata washami wa kanat qafilatuhu tadummu al-mi'ata min al-ibli wal-mi'atayn min ar-rijal wa kana an-nas yadfa'una ilayhi bi amwalihim liyattajira lahum biha fawqa malihi lima balaw min hifdihi wa sidqihi wa amanatihi ɓe wi mbaɗɗateriji makko ɗin fowtotako yaha ara la tafta'u dhahibatan yaha ayibatan arta ɗe ala fotade yaagol artugol hakkunde makka e madi e cham toujours himo mari onno wonɗi yahude imo mari wonɗi arde e sa e goo haray kanko tum mo mari geloɗi temedere rondaɗi marchandise simi hottike hara mi hotti ha miɗo wawi wiide o ngeloba no wawi rondade feccere toon fayata ko ɓaɗi 500 kilos ngeloba no wawi rondade ma simi ɗoyti han au moins ngeloba ɗo no wawi rondade 400 kilos mba yaha 1000 kilos haɗama rondi ɗum ɗon e ɓuruɗe mo wawi wonde kadi lebbi ɗiɗi tati hano mbaɗarali ko ɗum haɗi ko gueloɗi tun yarete ka woɗɗi ko ɗum ɗi yarete ka woɗɗi ko ɗum si yiltike ka deftere to afala yanzuruna ila al ibli kayfa khuliqat wa nasama kala yani manano e mum kullum yaha ka wuli ko yahata lewru lebbi ɗiɗi hata ko yarali hata ko yarali mo wawi rondade kadi no wawi muññade kono noon yafotako ngeloɓa yafotako sa waɗima ko boni hande mba maari danduma ñande ma heeɓi feere yettagol o mba yettoto haysi ko ɓawa duuɓi sappo idan jama on jonnoraynomo muuɗi yandi miɗo mari ɗo kaaliso e seeɗa yonata komi yahira min tigui joni yandi acci yaha ɗo naɓoranala sodano laaɗa noon wattanalan e makitima on adda yeeya ko heeɓi to wo onno en famodire ɓe waɗa ɗum haade ɗum no wowta ha hande no ko ɗum no jokka ko aduna ko ɓe tun yurmodire ɓe hoolodire ɗon andi no laaɗa tigui sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo woni saabu arano on fi yoɓe andinir e yumma men khadijatu binte khuwaylid radiallahu anha haadi imo woola gonga
وكانت خالته خديجة بنت خويلد زوج محمد بن عبد الله تنزله من نفسها منزلة الولد من أمه. خديجة عفوا، وتفسح له في قلبها وبيتها مكانا مرموقا ينزل فيه على الرحب والسعة والحب. mana hiɓe udditanimo ɓe yanñanimo ɓernde maɓɓe nden e suudu maɓɓe ndun himo mari place yaajuɗo tedduɗo ka ɓernde maɓɓe e ka galle maɓɓe e hoore tumo ari wohimo tolna himo weltana himo yiɗa. ولم يكن حب محمد بن عبد الله لأبي العاص بأقل من حب خديجة له ولا أدنى. hari kadi tawatano honno giggol ko nulaɗo yiɗi Abul Asi kon no jaasi e ko yumma Khadija yiɗimo kon, mana ko nulaɗo yiɗnomo kon no fota e ko yumma Khadija yiɗnomo kon maɓuri. mana yimɓe moƴƴuɓe ɓen no yiɗi toujours ko moƴƴi, yimɓe moƴƴuɓe ɓen toujours no yiɗi ko moƴƴi, no Allah warri noon kadi yimɓe bonɓe ɓe no yiɗi ko boni. a yiyay neɗɗo oɗo to yiyama tun tawa oɗo tigi tigi oɗo welima ka ɓernde, so huwodiri noon tawa piiji no mo mari toon ɗin ɗon waɗa ha goɗɗo yiɗa goɗɗo, gasala ko ɗin ɗon wonno saabu yiɗirɗamo. wa marrat al a'wamu sira'an khifafan ala bayti Muhammad ibn Abdillah. ɗuuɓi ɗin feƴƴa no feƴƴa tun seeɗa seeɗa no uuyi kono no yaarude doy mana gurnan ɗan no duumade no feƴƴude no yahude. mana kaari heɓi duuɓi ɗiɗi kaari heɓi duuɓi joyi ndaari kaari heɓi duuɓi sappo ndaari anni kaari heɓi duuɓi nogay. mana no gurnan ɗan no yaha tun kono e hoore no newori probléme ala yaltude guereji ala sonkoji ala fusi ala a yiyay tun tawa ɗum ɗo feƴƴino oɗo harino ɗo hande janggo woni ga. fa shabbat Zeynabu kubra banatihi. e nder ɗin duuɓi ɗon tawi jiwo maɓɓe jano on wiyeteɗo Zeynabu on tawi o janɗi. wa tafattahat kama tatafattaha zahratun fawwahatu sana bahiyatu ruwa. yani bimana mana paykon kadi a wayreno ko entunta joni woni jiwel ndara ja woni curbajo, mana o curbi no fulere curbirta noon tawi hande kadi hewtiga woɓɓe faalemo. fatamahat ilayha nufusu abna'i sadati lbahalili min ashrafi makka. ko honno ɓe heɓirta jomba. وقد حال دونهم ودونها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع فتى من فتيان مكة. وكيف لا وهي من أعرق بنات قريش حسبا ونسبا وأكرمهن أما وأبا وأزكاهن خلقا وأدبا ولكن أن لهم أن يظفروا بها. o wi yimɓe buyno faalanomo woni ko haɗata noon yimɓe ɓen faalemo. o jiwo ɗo himo jeeya e jiwɓe ɓurɓe dambe ɓen e nder jiwɓe Quraysh ɓen. ala ɓurɗomo dambe, ala ɓurɗomo honno wedelan ka annitirte, ala ɓurɗomo nene e baaba, ala ɓurɗomo kadi jikku e needi. so goɗɗo no mari ɗum ɗo fof ko hatta goɗɗo faalemo. dambe ɗen no timmi, ngari no woodi, mawɓe ɓen ko hoolaɓe teddinaɓe, tawde kadi jikkuji ɗin no e neediji ɗin no timmi, yiiɗo ɗum no wohre no wela ɗum. walakin anna lahum an yadfaru biha, kono honno ɓe heɓirtamo. wa qad haala dunahum wa dunaha ibnu khalatiha Abul As ibnu Rabi fata min fityani Makka. ala no ɓe heɓiramo ɓiɗɗo kaw makko on adi tike ɓe ari o mana o ari o ƴami. ala ka goɗɗo hande kadi ɓaɗo ɗon ɓayru ɓiɗɗo kaw makko ƴami. andi enen ɗo iɗe mari konngol laɓangol wiigol jeyɓe no jogiti. donc goɗɗo wata naɗumi si jeyɓe no jogiti. ɗo ko jeyɓe ɓen jogiti par ce que ko ɓiɗɗo kawa makko ari ƴamugol andi inne jeyɓe no jogiti
donc ala ka goɗɗo wona hannde kadi donc faalanoɓe fof mo ɓe yiltite sabu makkata bin nuril ilahi l asna o jombi mo wurinne ɓaali nder ko ɓe jombi gon sina duuɓi seeɗaji ari allah on jalbiniri on no wiyandelan nokkeeli makka ɗin o annora makko allah subhanahu wa taala wa ba'atha allahu nabiyahu muhammadan sallllahu alayhi wa sallama bi dini lhuda walhaq allah on nuli nulaɗo makko muhammad sallallah alih w sallam o nulimo ka diina ɗo peewal e goonga wa amarahu bi an yundira ashiratahu l aqrabin dina kan yamirino laaɗo yo jertin musidal makko ɓurɓe hiɓɓiyade ɓen fa kana awwala man amana bihi min annisa'i zawjatuhu khadijatu binte khuwaylid wa banatuhu zeynabu wa ruqayyatu wa ummu kulthumin wa fatima ala ragmi min anna fatimata kanat saghiratan anadak ɓen allah nuli nulaɗo o yamirama yo fuɗɗor ɓurɓe ɓadade ɓen ko attinomo gomɗinde ka sonnaɓe ko ɓeygu makko khadijatu radiallahu anha e jiwɓe makko ɓen zeynab ko o woni jeno on ruqayyatu hikki ɗon ummu kulsum hikki ɗon fatima to woni tosoko on feeno on ɗon dina kan ari hay ko paykun tosugum yani ko jiwum tosokum kono ɓe fof maɓɓe ɓe naati ka dina law ɓayde ɓe naati ka dina law allah ko waɗata kon tawi wona ko goɗɗo miijotoko gayra anna sihrahu abal asi kariha an yufariqa dina abaihi wa ajdadihi esrawo makko on modibbo zeynab on abul asi o ɗo tawi kanko wakkilaki accitude dina ko tawri mawɓe maɓɓe ko wakkilaki yaltude acca dina ko acciri e tawri mawɓen ko wa aba an yadkhula fima dakhalat fihi zawjatuhu zeynab o sali few naatude ka diina ka ɓeygo makko naati kon e mum ala ragmi min annahu kana yusfiha bi safi lhubbi wa yamhaduha min mahdi lwidad wonnema kala giggol ko yiɗanomo kon o ɗuytali mo yiɗi mo moƴƴa honno wendelan o waɗanaymo kala ko o faala o weltinaymo waɗanaymo piiji ɗin fof kono o jaɓali naatude ka diina few ɓe wondi ɗon oya naati ka diina ko baba mum ko nulaɗo kanko o wakkilaki natude waɗi teddugal kono wakkilaki ko allah woni fewnude allahi wa salamuhu alayhi wa bayna quraish qala baduhum li bad wayhakum innakum qad hamaltum an muhammadin humumahu bitazwiji fityanikum min banatih falaw radattumuhunna ilayhi lanshagala bihinna ankum ɓayru hawde nden tiiɗi hakkude nulaaɗo e qouraish yimɓe qouraish go wolane ɗimmoɓe maɓɓe goo ɓenni hoy on jaasi ma on borrama ma coobo kawe ko onon waɗi ɗum hey ko onon rondani mouhammadou soñdiaji ɓeygude ko o rondino goo sabu ɗon jombanimo jiwɓe makko ɓen iɗon rowtirimo dongal honno tampere fi ɓeygude soñdia ɓeygude ɗo ronditanimo ɗum ɗon kanko ɗo rowtirimo rondi soñdia ɓeygude ko marno goo sabu ɗon jombi ɓiɓɓe makko ɓe jiwɓe ɓen natte ɓiɓɓe makko jiwɓe ɓen ka makko hande kadi o heɓa ko hilno ande ɗum ɗon soñdia ɗum ɗon sunno ɗum ɗon heɓa ko hilno o terto o hawde muusude haɓugol aadan ka nder galle fa qalu ni'ma ra'yu ma ra'aytum wa mashaw ila abil asi wa qalu lah fariq sahibataka ya abal as wa ruddaha ila bayti abiha wa nahnu nuzawwijuka ayya imra'atin tasha'u min kara'imi aqilati quraish ɓe yehi ɓe tawi abul as moddibo zeynab on ɓe inni hey acciti o ɓiɗɗo mouhammad nattamo haka ba makko min okke
sonnajo mo faalaɗa e nder sonnaɓe galleji ɓurɗi tedduɗe ɗin e nder makka ɗo suɓa jiwɓe ɓe faalaɗa ma jiwɓe mo faalaɗa men okke fa qala la wallah inni la ufariqu sahibati wa ma uhibbu anna li biha nisa ad-dunya jami'a oyni o oye wondiri allah mi akkitatamo wurin so suɓindinilanmo e rewɓe adna on fof ko kanko ɓuranila mo ɓuranila rewɓe adna on fof amma ibnatahu ruqayyatu wa ummu kulthum ɓen ɗon modiɓɓe maɓɓe ɓen jaɓani Quraysh ɓe accitiɓe ɓe ƴettiɓe kadi ɓe natti haa ka galle no laaɗo fa surra rasulu salawatullahi alayhi bi raddihima ilayh no laaɗo welti ko ɓe artira ko no laaɗo welti ko ɓe artira ko wa tamanna an law faala abul asi kama faala sahibahu no laaɗo hari no yeli si tawno abul asi kadi kadi artirayno zeynabu no ɓeeɗa ɗiɗo warri noon gayra annahu ma kana yamliku min al quwwati ma yurgimuhu bihi ala dhalik kono tawi no laaɗo ala hay hunde no ɓe forsira yo oya artu wa lam yakun qad shuri'a ba'du tahrimu zawaji lmuminati min almushrik on tum hari aya jippaki wonnema dagantako sirkanowo allah ka jomba gomɗinɗo ɓayr noon ɗum ɗon ala abul asi waɗa debbo on ko boni nulaaɗo wawata jaɓitude mo nulaaɗo weltaki ko woni ley konngol keefeero kon kono ɓe ala doole yahangol mo sabu tun honno ɓe ndelan ɓayru welaali ɓe kamɓe darsu mooɗo nanoɗo ɗo marɗo ɓiɗɗo on haysi welaalima no woniri toon noon an kono si tawi kanko himo fowti innugol ɓe teddinaali men ɓe ala jikke ɓe wala ɗum ɗo ma ɗum ɗo ɗum hana innede jooni ɓe o artire sabu ɗum ɗon yiltitore ndo mi lando question ruqayyatu e ummu kulthum ko hombo jombunoɓe sual nam utba e utayba ko wiyeteɗo utba e wiyeteɗo utayba jombuno ruqayya e ummu kulthum joni haɗa wona an ko hombo woni utba o ko hombo woni utayba ara wona an utba e utayba ko ɓiɓɓe abou lahab ko ɓiɓɓe abou lahab e fof eɗen anndi abou lahab ko bappanulaaɗo yani bennulaaɗo abdoullahi abou lahab no hawti baaba abdoul moutalib mana ɓen ɗo kadi kaka musiɗa kaka jeyɓe ɓe okkitira kaka jeyɓe ka musiɗal ɓe okkitira ɓeyɗo ɓen ɗon yehi toon abou lahab déjà hari kanko o hollino anni e makko ɗen gila tabballaka ali hada jama'atana gila law hari kanko o inni joni himo jeeya e mettinanayi ɓe nulaɗo ɓen aanina ɓe ka galle joni hurodirta si o nattali ɓiɓɓe mouhammadou ɓen ha ka makko mana salminago hiwrodiral ala hakkude men so nattali kanko tigi waɗi feere ɓe natti ɓe mettinani no laaɗo issa on no juuti wona ko ɓe natti ɓe kon tum koko ɓe yehi ɓe wooli kon kadi ɓayru ɓe nattiɓe ɓe wooli no laaɗo makoji sattuɗi no laaɗo huɗi ɓe ko noon woolita ɓe mana ɓe duɗi allah yo honno wendelango e ñaamoji ɗi ñaamuɓe ko ngayuri woni sabo maɓɓe wari ɓe ka burure almuhim oɗo aboul asi o jaɓanali Quraysh o accitali ɓeygo makko Zeynab ɓe wondi ɗon hanulaɗo feri ɓe seeni Madina ɓeygure maɓɓe nden hotiri Madina oɗo kanko e mo lutti ɗon ko aboul as ɓeɗo ɓe woni Madina neɓoyi toon ha badri waɗi
ولما هاجر الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة واشتد أمره فيها وخرجت قريش لقتاله في بدر اضطر أبو العاص للخروج معهم اضطرارا. أنو لا فري سينك مدينة بهبو يتون دولة اشتد أمر فلان بمعنى وهبي دولة وهبي دولة نلا هبي دولة قريش ناري تاوي هي يوم أقول له ها أو هبا دولة مؤنائي be immo de yahen fendo do ka julbe ben duuda do ka be lo'i fendo do e to de re'embe se buttinay se jodi gen acci habe hebi dole do e wawoytabe e hille be bonnana en teddule kala ko marde ma be bonnani en kala teddule de marde joni gadi be immade be bonnangol en jawle men ben ni mahin badr don andi kissa to badr on ko Abu Sufyan no ƴetti jawle Quraysh boyin yaadi e mon Sham no soodoyi no rondi no artirde marchandise on julɓe ɓen humpiti Madina to ɓenni joni mahin enen kadi e sakko ɗen Abu Sufyan e ɗe jawle ɗo hetten jawle ɗen yooke jawle men ɗe accunoɗen Makka ɗe ɓayru hay goto yaltidali hetto kamɓe woni ɗon min wara ɓe min jooɗo ɗon balɗe tati min hirsa geloɗe jama o ñaama rewɓe ɓe yime ame welte si hoote ɓe fokkiti ɓe ari kamɓe e julɓe ɓen ɓe fotti no andirɗon noon woɓɓe nanga woɓɓe wara woɓɓe dogi suuɗi joni noon Abul Asi o ɗo o yahuno o wontide e Quraysh yawgol haɓoygol nulaaɗo sallallah alih w sallam Badr e hoore o yiɗa mahin haɓe ŋesiraɓe an no metti fi kono iɗon anndi tutur ko wiyeten ɗo kon aaden ngo o wata wonde ɓaawo musidal ngal o musidal yani no mari probléme ñi molanaɗe sa yi ko woɓɓe moƴƴireji goo ko musidal ngal haɗata ɓe waɗa mi suusata musidal ngal musidal ngal jaɓata ay minen ka amen ɗon no waɗatake ɓayde wonami wonu bajjo e musidal ngal ɓayde wonami musidal ngal taƴolam hara goto aratake an haaju joni mi wawata ɗum noon kan kadi ko sifa ɗum yaltinimo joni si fo yalti Makka ari ɗo kanko jooɗike Makka ɗon si ɓe artoyi wona ko wi o ɓayde mo jombi ɓiɗɗo makko ko ɗum waɗi sa yi noon mo waɗa ɗum ko minen accanimo awa joni wona ko sikkuɗa ko ɓami hande kadi o yehi taril muslimin wala arabun fi nayli minhum ala kadi hay e hunde e nafahum ko heɓirta ɗum walakinna manzilatahu fi qawmihi hamalatuhu ala musayaratihim hamla teddungal e martaba ko jogui kon e nder honno Quraysh ko ɗum ɗon ngal teddungal ɗon pooɗimo naɓori yani mana sikke ko haɓɓaɗo naɓora وقد انجلت بدر عن هزيمة منكرة لقريش أظلت معاتس الشرك معاتس كجمع ميتس يعني كو آدن إيليتا كم مانا كينا ندو بين كلام كينا المروكا إليه هذا أجاسي نام رحم أنف فلان يعني بمعنى كينا لما كون قال ميمي ليدي كلام كينا لما ميمي ليدي هذا أوني جاسو jon noon Allah on waɗi wonnema Quraysh Badr lanni tawi Allah on addani Quraysh mana honno e baawal ngal annduɗa ɓe wataɓe sifade fi mum few ɓe wawa few Allah on jippini ko innete kon kine shirque on mana koɓe mantorayno kon fof tawi ɓen ɗon walike leydi Abu Jahl en tawi on no walike leydi hono Walid ibn Mughira Utba e Shayba ɓiɓɓe makko ɓen e sifa ɓe mbuyi tawi ɗin ɗon fof kakaraji ɗi fof walike leydi maayi mantortanoɓe ɓen wa qasamat zuhura tawaghitihi fa fariqun qutila wa fariqun usira wa fariqun najjahu al-firar Allah on waɗi ɓe hoore ɓe
boneji ɗin ɓen ko ɓe innete tagut hooreɓe boneji ɗin jamɓu tawahid ɓen ɗon fof allah on heeli ɓaawe maɓɓe ɗen mana allah on heeli pi maɓɓe tawi hannde kadi goɗɗo e maɓɓe wata darade hannde kadi mo ɓaawo mum heeli daratako mo ɓaawo mum heeli daratako mo koyngal mum heeli no wawi darade o ƴetta e leggal o dara o fewa yetta si koyngal goɗɗo heelama kono si ɓaawo mum heeli o wata darade hannde kadi mana si innama goɗɗo wawama tigui tigui manda ɓe heelima ɓaawo mo are on ɗo wawama woɓɓe wara woɓɓe nanga woɓɓe dogi suuɗi wa kana fi zumrati l asra aboul asi zawju zeynaba binti mouhammadin salawatullahi wa salamu aleyh no jeeyano e ɓe nanganoɓe aboul asi o ɗo modibbo zeynabu ano ɓiɗɗo no laaɓe ɓe nanganoɓe o ɗo e abbas bun abdoul moutalib abbas bun haɓɓa ha yoori ken taban se naati e yaldi ɗo e yehi ka fiqo sira e wawa famude ko honɗum o ɗo o yehi kono o immota ko o daro o sorta sobe piirugol wona guere naɓi mo tigui tigui fayda o jokkuɓe donc immagol ɗo fi yo yaw o piiroya moƴƴa o waɗata ɗum ukkuto noon e jeema wiñinande kankadi o arnogodi etagol kadi ha o waɗa feere ɓe nanggamo hara o waɗaka ɗum ɗon ɓurani moƴƴande ɗi kadi yoɗa goɗɗo sorta sobe ha ɓe waɗamo e nder ɗum ɗon ma innugol joni doga e ukko e ɓurude o hisoy taw anda joni waɗgol ɗo ɗumawi ha ɓe o nangge e nder nanggaɓen hare mo andi joni mo joga donc imo andi ko hommo joguimo sitta ɗum ɗon kadi joguiɓe ɓen kadi no andi ko hommo ni hare ɗum no ɓuuri newade di anno e ndela ɗum ko sen naati ka nder fiqhu sira ɗon e ala aldo ɗum ɗo ɗo فرض النبي عليه الصلاة والسلام على الأسرى فدية يفتدون بها أنفسهم من الأسر وجعلها تتراوح بين 1000 درهم و4000 حسب منزلة الأسير في قومه وغناه نغنو بن دي سونيرادو عندي سورة الأنفال سورة التوبة دي سونيرا هون ودتم به سيدنا عمر وارم به si ɓeeɗo waɗama tawti ɓe marɓe to hannde kadi keefeɗa ko ngom andata hoore hannde kadi seedna o aboubacar eyi ɓeeno mari jawdi dongal miskin ɓe no dogi makka ari ɗo madina hay hunde ala ittinen ɓe kaalisi dépensé e hoore ɓe ɗo ok yeehi ha tawi tigui tigui on joni allah o jaɓani ɓe joni o kaalisi itta ɓe hetto e nder ɓe nanggaɓe joni noon ɓe inna awa ko ɗum ɗo wona ittede ɓe fonnali e kaari meɗen andi ono mari jawdi arbata ala kaari on fayda ɗo deɓuɗi o wono mala mo an ko alfa kaari oɗo hay muuɗo ala hay piyeme me ala awa ƴette fayɓe 10 madina ɗo jonnoɓe o jangginaɓe ɗo ɓe ekkitaɓe windugol ha ɓe wawa kankadi o hoota hoore ko mushrik dey hoore ko mushrik kono ko ekkitu ɓiɓɓe makko e julɓe ɓen ɗo madina ɗo windugol ha ɓe wawa windude ekkitaɓe ɗum ɗo ɓe accite ɓe ɓet ɗon ko ɗum waɗante almuhim wona ɗum wonɗe joni aboul asi ɓe adda ba'athat zeynabu rasulaha ila almadinati yahmilu fidyata zawjiha abil as وجعلت فيها قلادة كانت أهدتها لها أمها خديجة بنت خويلد يوم زفتها إليه فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم القلادة غشيت وجهه الكريم غلالة شفافة من الحزن العميق ورق لابنته أشد الرقة ثم التفت إلى أصحابه وقال إن زينب بعثت بهذا المال لافتداء أبي العاص فإن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا فقالوا نعم ونعمة عين يا رسول الله زينب موبي كمالكم تينو جيا عدون قدول mol yumma makko khadija okkunomo ñande o jomba nden ñande o jombano nena makko okkunomo koɗol
ngol koɗon hari haande ñande himo mari ngol joni noon ko ɓe ndaaru ɗum ɗo coggu mum ko ha sabakare ɗum ɗo kadi ko coggu mum ha sabakare ha ko addete kon timma coggu ko inna yo ittugon siko alfu e siko arbata alaf tawi noon ɓe ngol koɗol ɗon tawe fi yo ɗuma on timmu ɓayɗo no laaɗo yii koɗol ngol ɓe anditi ngol ko koɗol Khadija ni e ɓe an ko kono ko jiwon an e daari jiwon an kono eɓe o yurmi daari hay koɗol makko ngol joni ɗum wannike ɓayɗo no laaɗo yii ɗum ɓe yurma moƴƴa ɓe anditi piiji ɓuy ka ɓeygure antigi andi tawi piiji ɓuy si a yii si faɗi piiji ɗo okkuno ɗon feƴƴini okka ɗon no wuuri kono min alda nokku gootu himo jooɗiga o waawa mi wawanamo hay hunde joni noon belkum o mannogo fof i wi e juuɗe makko sifa ɗi piiji fof arayi e holno delanka haqqille no laaɗo sallallah alih w sallam on tuma ɓe fewti sahaba ɓe ɓinni Zeynabu addi ndi jawdi ndi yiɗon ɗo fi hettugol modi makko Aboul As si on daari on tawi no hawri ko accitan toon mo moodi makko jonni toon mo jawdi ko addi kon haray waɗe ɗum so on daari on tawi no gasa warre noon on tuma sahabaɓe fof inni min nani hoore yo ɓernde ma ɓuttu yani yo guite ma heccuɗo fi muɗum gayra anna nabiya alayhi salatu wassalam ishtarata ala Abil As qable sa hewtitoyi a waɗa e feere Zeynabu arta tawtalal nga wata wonde hakkude mon onon heeferɓe tun Makka toon joni a waɗa e feere o arta o inni mi nani simi hewti mi waɗa e feere o ara fama kada Aboul As yablugu makkata hatta badara ila alwafa'i bi ahdi hewtugol makko Makka o inni joni o hunna e ahdi ni fa amara zawjatahu bil istidadi lirrahil o haalani ɓeygu makko heɓilo fi yahugol wa akhbaraha bi anna rusula abiha yantadirunaha gayra baidin an Makka o innimo baabe ma immini woɓɓe ko honno wetelan yaada e ma hiɓe ka tonin saare Makka ɗo andi ɓe wata natade Makka hawre no woodi ɓeya ka tonin saare ɓeya ƴetta ɓe ɗo naɓa mo haka ɓeya woni ɗo wa haraja bi وأعد لها زادها وراحلتها وندب أخاه عمرو بن الربيع لمصاحبتها وتسليمها لمرافقيها يدا بيد أنتما إبي جوابك ويادتكم وإبي كواتنتكم هذه دي توز الزاد والراحلة قالتما بيوتي في يادو دي ولته الزاد والراحلة arrahilan kala ka woɗɗi mi wiyan ko ɓe ngeloba kelɗumba heɓo ngeloba kelɗumba zaadu on ko burure wona yahede ko ɓe wondigi heɓa ko ñaama e ko yara e nder laawol ngol tan inaki hawɗogol ko ñaamete ma ka yarete koya yooɓo si a hawrodiri ko arsike heɓili ɗum no fof o suuɓi miña makko ma koto makko Amr ibn Rabi yo on ɗon ɗowtumo ha o hewtoya ɓe aran ɓemo o ƴettamo junngo e junngo o jonnaɓe o inna mi addimo ha ɗo hinumo ko kanko ni ɓe a inama joni jahu min naɓa e mum en daroto ɗo e waktu muutike seeɗa inchallah si darso aroyo on ari ɗo en gaynitoto on Aboul As ibn Rabi si waɗen e taaliqaji seeɗaji e nder o sahabajo ɗo هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا heɗade ma wonɓe daarude en jarni e ƴettugol tañi maɓɓe ɗin darsu e nafowo en aduna e lakara o ka e mbaraji ɗin ɓe faamu ngon e ñentingol ngol aleykum salam wulɗanoɓe o weltaniɓe o jowaniɓe o ko ɓuri addiga mbay ko capanɗe jeego e tato machallah yaltuɓe ɗo eno daarude ana ko e ndaade ko barakallah ɓen kam mi wawani ko ok shukran jasakumllah hayr albarka mum jarama en jarama en jarniɓe fof inchallah haala e darso aroyo o inchallah